Haga kerteng pa ukun bat mensim bakut amen. Kukpa jungi ubah beneng kan long ka bakut ka kerteng jungme kan wan ke hima jungme kan long ka mon jungme haga kendau kumba beneng. To ai ngi menta ka jingbam jungi ka bahala kesngi bat to mapi ngi ki rengkang jungi kumba ngi ru ngi mapi ki bale sniwi ngi bat wat ya lam ngi sha ka jingpin shoy henrei tu pelat yangi na ka besniu amen. Kajing puli na ki kam jung ki apostol kelenong ka ban rew ka dukhat ka bapra hadu khatwei. Te ladang la yap lang badu kris nginget bangin sam im rengkat badu. Ngitip ba ukris ulami pat na kajing yap unom yap shu. Kajing yap kam don bor shu halor jung u. Kan long kajing yap du ya ka pop shisin bat jendu jendam. Kajing im jung upat kan long kajing im hau blay. Kumta pidai ban nyaw ya lade kibala yap du ya kapop. Henry kiba im na kabantau blay hau Kris Jesu. Kaktian jong blay. Te kapang pedeng hakane ke janmit kadai shpang ke Jinglaitluid be Shisha. Ke Jinglaitluid ke long ke ei ke bangi don kam. De ukris ubala pelat yangi. Yang te kum ki brew kibala laitluid but wat sya ya lade ban long pat ki merau. Ngi im hakane ke perthai ke balai lut. Henry hato Shisha ngila long ki balai lut. Ne ngidang long ki merau hakapop. Ki merau haka jing bishni, ke jing pihun, ke jing alhia, ke jing long halade malade. Ki merau haka jing sniu haka jing im ke jongi. Ngila ban ong bangila light lut. Henry ladaki ne barok kidang sensyare ke jing im jongi. Hato ngila long ki bru ki balai lut. Kene ke juk hiru jungi menta, kede ke juk jong ke jing syaring syak te merau. Ngila du no ya ke jing mut besisur besidur jong ke jing im ke jongi. Ngila pen kelain pen bun jenit pen bun jenat, balat ban pen kop ban pen biang ya ke jing im ke jongi. Ha ke ba syak te ha ke snur ba bitna jong ke jing pua ban long ai lane ban yo ya ke jing yo ko na ki brew ban na ublay. Keshiti jong Paulus Shaki Roman kelenong ke ban rew ke dekat ke bakat san ter ke bakran spang ke jing long merau ha ke pop. Bat lengba ke jing ko ngu na ke do nut ya ke jing hikai bangi layo la pelait ingi na ke pop bat mentang ila long ke syakri jong ke hok. Namar ke bainong jong ke jing long merau ha ke pop ke dei ke jing yap. Menin ke si ngidang syudap rakhe ya ke paskha ke jing job jong Jesu ya ke jing yap. Ke dei ru ke jing job jong u bat ke ba ulawan ra hangi iwei pe iwei ya ke jing im ke bat thamai bat ke jing light lut ha ke jing syak te syakum ha ke pop. Ke jing job jong u Jesu ya ke jing yap ke dei lengba ke jing ba ya ke ding phna. Bat ke dei ru ke jing job ke bakrau tam ya ke jing im ke barim bat lawan ra hangi iwei pe iwei ya ke jing im ke bat thamai bat kershan yangi endak kut no ke jing im jungi ha ke ne ke perthai. Kumba ngila yap lang bat u ha ke pop ngin sami bat lang bat u ha ke jing im bom jukut. Lengba ke jing job jong Jesu ya ke jing yap ka ai jing klein ru yangi bangim dei banting ya ke jing yap. Namar ngitip bangin sami bat lang bat u sha ke burom. Te kenang bangin long ki babet dor ya ke jing mi pat ngin persyang ban im kum mau ban yat ya ke lenti bat but ya ke ei ke ba ulaya lam yangi. Ki jing shitom bat ki jing tenju kin sejob thiau lengba ke jing mi pat jong u ladangi but sani ya ke lenti jong u. Ke gospel jong u Yohanes ke lenong ke bakat sau ke dekat ke bandengkong ke baong. Ngalong ke lenti jong ke jing Shisha bat ke jing im. Om dan uba poi syokpa lai tang nanga. Badha kejuk ke gospel ke lenong ke bapra ke dekat ke bakat ar ke baong. Ngalong ke jing syai jong ke perthai. Jar uba but yanga unam yait ha ke jing dum. Ha ke sengi baptisma ke balang ke laai hangi ya umom bati bame. Topdeng ya ke jing syai jong ukris bat wat syak bakani ke jing syai kan lip ei. Namar klem ke jing syai ngin jak lenti. Te ngide ban bat skem ya kene ke jing syai kenang bangin poi suk syakata kalenti
ke jing mi pat shi junom kaburam hau pa bado kun bado mensim bakut kumba klalong hakaba meningkong kumjuk mentabat barabor junom la junom amen haka kerteng jong pa ukun bado mensim bakut amen Haka step sining